suffered. German house space. Yeah. Yes. It's probably one of a kind, really, and the uplift is so quick. It makes for a great day on your bike. So yeah, I'm ranked 16th overall in the world and number 1 overall in the British Blaenau series. Maen nhw'n tracio da iawn, maen nhw'n lot gwahanol i tracio eraill, cos mae tracio eraill gael ei wneud mewn coedwig a bydda, a maen nhw'n mwy open. Cool location, you know, it's pretty amazing around here, all the mountains. Just, yeah, it's good to come and have a look. Dwi'n crynu ar ôl gyrra'r gwylod. Mae'r jumps yn fwy, mae'r cerrig yn fwy, mae'r track yn ffastiach, so bod dim efo impact. Wel, mae'n dod â swyddi, bobl lleol, dod â bobl i fewn i'r ardal, yna bobl sy'n mynd gwybod lleol Blaenau Ffestiniog ar un adag sy'n dod yma wan a mae'n gadael Blaenau Ffestiniog efo cofio'n da. Yndi, mae'n dod â llawer o bobl i fama, dyna da ni eisiau mewn tre bach fel yma. So thank you uplift drivers, very well done. No crashing at Blaenau Ffestiniog. Right, I'm not one for public speaking.